Siya. Ini lagi itu perempuan. Ada cowok-cowok kok. Mama Tusa. Ilo bunga kadangki ikua salam makaren laku kita solan asal selama si tambu mali paiman si dupa kagoro dan te terampak karena susan si tetena tuladini membogakan itu kasih pulungan kami nomban pak pakatana laku rapu masusa mulai tonton ite kalau susan. Nah dulu itu kikua mereka tarik kan lako majelis gereja bapak ibu pendeta bela tua dan diaken la dona meje nantong lo la bu tuna jumai pira-pira inang siang kikua mereka tarik kan lako pemerintah bapak kepala Lembang si Sola Sangayokana. Kikua mereka tabi kan lako ketua BPL si Sola Anggotana. Sia mereka tabi kan lako lembaga adat. Sia turun Indo, turun Nambe. Tu majorel lante ate-ate. Sia kiko duka mereka tabi kan lako bapak anggota dewan yang terhormat dari pihak. Sia makalima anak lako mintu rapu masusa to balu le to warana te to memboko anak ampo tu na pebatang Lembang te kamasusan may mo kita pasakka pinanta batang kaleta kami nombalang ampo ngatua na dia nga tu papakatana jumay olona na pira-pira tu onoran sara tula di pogolan te atuyate amu tu mapetisana pingung kakada mapeluana kami nomban si pakatana mapetaluna sang buku buang buku kada demi keluarga mapendapana istirahat na mapendimana pinutup alamenteng kaki ako onoran sara mapenduan yang tu kami nomban papakatana tu Dana Panata, Bapak Pendeta Calvin Sarjana Teologi dari kelas BPK kelas Menandang dan sebagai pemandu liturgi Ibu Penatua Esther Artialo, nah pemain organis Saudari Laura. Yang itu atu saya yang kisorong ako majelis gereja penangkaran itu pelayanan.
La komintu rapu masusta sia kita solanasang tutuma adoren. May makomita pulong itu katuanta kami nombah langan pung atua. Karena puang labi pak pudiang 20 pitu angka mapen pitu saya lako kasera benang kama pisang pulo nakua. Perangina o puang kemi tambana. Katuru-turuina sia pebalina. Penaangku unturu itu kadami kumua. Daka anak ami pelindoina. Laku daka komi kupelindoi komi o puang. Kamu mau tukuk toku popatunduan. Dan itibe na sia dani tampe na o puang matua. O to na kasalamaranku. Bela na tampe mo indo ambeeku. Apa puang untarimana. Yang memungkinkan bisa berdiri taben dan solanasang. Ako penani itu nalian kombongan talung pulung talung. Kurangi komi puang. Patuang kusyulu solanasan. Patongan solanasan kumua. Ia te kami lomban ladari si solasana na puang matua ambil. Na anak na pena masallo. Amin. Kamamasean na kamarampasan diomay puang matua ambil. Na puang Yesus Kristo kurondong ki solanasan. Maklum kamu di lain kesempatan tuh keluarga Batu Langit na bagian dari Pak Budian. Iya.
Ia di parapolo kita sonasan kumaya tepenanyan lana popenani te keluarga besar. Itu adalah lagu kesukaan Opa Sari. Iya. Ya, Tuhan menghibur segenap keluarga. Ia lata perangi tu kada umpatu agan tatolino lah mai Ayub pasal 34 ayat 10 selako 34 kadang napuang susite apa yake misa muane mate manasta sumpandai sia tang pandudiumo sia yake kaatu misungaan atutolino umbara nalitorro susi to wei sumarambu jogo mai limbong sia susi to salu sa mere-merena sia marangke susi duka mo kasu pandanan na tolino to sia tae mo na milik sule saya lako kapadian na pole tu langit tae mo na malimbangun sia tae mo na pandiu jo mai kamamaranna lala sia mani ana alai penammi umbuni na lanlino tomate sia mireru na saila kosorona tu kare edekan araani sia la miagian na tunisa attu mimane ungkilalai polen yake mate tunisa atau la tuora kasule yake susito lama aranwana na lan bintu allo kamara atasangku saila kosaina tu pastondaku aku te taume Yesu puangku yang namangka tapo penani te diwen kesempatan tu lansia na puri po matua. Aku te taume
puangku rangina gamarami nang mamalina say mentireke ambika bena buang abe puang di patunduk na iyong kayu saliti abe puang kuina aku maripi Yusa demi puangku Lendu ilona moy sang laturi kenarondong na buwan lampas ang bayang pusa ingkongan kasyumpuran solapan kabe puang di patunduk na iyong kayu saliti kabe puang kuina aku maripi Yusa demi puangku. Ya, disilakan lansia.
tuang ku siuluk solonasan pasak ka itu Pak Basan tu ku pasak ka alam Pak Pudian 30 nak Pak angka 10 karua na angka 10 kasera Pak Pudian 30 nak Pak angka 10 karua saya ko angka 10 kasera Dolo tabasa taperangi may komita palaku Pak Tunduan bulan di kapas sambayan kapas sambayan lante makaroen tote mo opuang lante lupa bakang susan tontonkan ni unala atu sanatu kini umpatutun ni inde jona akan katuan na mintu tomak rapu kumua naluang diona kamasusan opuang tang marami dewa mata si ipi inde arak belanna kamin pokoran na inde hamde tandia belanna kumua na kapak dian mana sangalina buda tu na pasirundunan kumua